Impaka za Kenya Cup zibiri zitebekanishibwa mu rudu rwa kabiri aho timu y'abanamana nyongo zinzo zibiri zibwe mu final. Echweka cyo kubanza chfiri hatine timu tungire goro bito mu chweka cha kabiri timu zombi zitungire gore mu hariyemwe nuko kuzo mu kusumira penalty aho bana Messi ngire katware chikopo. Habiro no muzana hagati y'abana maboda boda kandi abasingira abanyongozi boda boda. Emizane ndijo erimo kwiruka okufukana okuhata okunyura mugoye kandi no kurya ubwo abasingira bahirwe biconco kurwo mutebekanisa David Bukenya ryatwa. Generire kutagetinga ebintu ebikatwakitinga eminyeto mingi tubashangu mu bintu byabepu twongera kubereza message ya NRM teka ikwatanisa nungi hagati yeje mu rukebiri abagwensho gatwine eminyeto mingi yo kushangira uwo mumwe etine byo gukora oshangane tambura omwe etine chikujikipinga business so tukajya mu mwaka nsamateke emizano keji. Ahando muri Kamwenje timu ya Bishozi FC eshengwire amikora gore marubisha okutware chikopo chempaka zabura mu cup omumpakezanirwa chaiche kanse amabare nkoma. Timu 16 nizo zibirenza yahaya na Rechkopo kandi Minister Frank Tumwebaze na washyikiraho haraganise gumana abakwatiraho cyo kubanza emizano n'ikintu cy'umunyamwuga mu magara gitu so ekitendero cy'amateri cy'kopechi cyo kubanza n'icyo kurundana yusi abarenga kitambiro kwa Christmas cyo kurundana yusi yargayisomero kare yusi nekira kwanja zabo mirimo etashikire timu yanje yabasafane singura abamana twakosa experience twatekamo boda z'abasisire motoka z'abasisire shukare yongeire ubutakora physical activity so ene ntusima abana bamwe bara kugera nsima baramu kana shemero kurra ngo beyond emizano mwine bibina byo kwetungura. Abasinguzi bahirwe biconce birimo chikopo n'emidari ndi Anita Tukunda na Anthony Twine.